Kotomono lapalo sodit. Abuda epuchit lapalon ko jawun kotomona kameda kan otem Loka papai o district loko kalaki. Utaza itunga ay num kanokada Dominic Eibu arout e bishop Lokada Kotido Catholic Diocese. Olapalo wuniet. Abuatonis ko jawun kotomonada o district loko kalaki. Neda bu edowle polonoi kilote adarachan nukada tosomaiti tunga kotomono temloko ogwolo ida buna ko yaw atunis kotomonda owai Lokada alosit. Olapalo kiwongonet. Abuda district loko kabermedo kitolom iduel wegitigita lwajas kotomna itutuoro ni kamna kededam Amin akechakwap ido koraida General Peter Elwelu arai pejinon Loka polon kotomda anapeta kanu. Now that you have some training here, you should be different from other children. Konye kotomono lapalok loy kanyet. Abuai alamkin ko jaun kameja tekerna ka kumam. Kaulana da isibo ikinere. Papa mekumam wana teker. Rafael Otaya kotomono oicholong. Ida subanunu. Kesda pot ko jaunos kotomonada o bomba Lokada e singu bama ground ko district loko kabermaido. Rafael Otaya swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of His Highness Wona Teker Papa Mekumam Konye Ekaru apoti mwalimunlu sisoko senior ko district loko kabermaido kitoluta keche ngurian narai ayangakit apakne lal kumamda etachakes eropit kosoda ubo iswamaka Loka ngaleu kesda poto ko ngurianata ko balas da ebe mama tachakes ayangaki na wabo albanis ne polo noi. We are not working as a team. We have laid down our tools. Is that these people have not paid us for the last others 5 months, 3 months. So we have decided that we shall not work unless we see the messages for all those areas. Olapalo kantape, araida bobonu kai tururno, na araim, idwe yar ke support kichwe unos kotomono togo, koma me papakes, na arai, mama jeno na los papakes, kotomona tutubena kotage, otem loko bulubulu ko district loko kabermaido. Kotomono lapalo kantare, Abu Archbishop Loka Church of Uganda, Stephen Mugaluka Zimba, kipejoik kalaki, neda Abu Kismor kikina, district an yar loko kalaki, nepepeke de kabermaido. Olapalo kantangon, apotidwe, Lukada, Midland High School kodumutu akangas ko wotasti alosit adumun aisisya alaije kotomnada jinja. Till we meet, God be with you till we meet again. Apotuda else once Lokada etem luko chero ko ngurianata idia ete kotomono district loko kabermaido narai mam atajtai kesi. Abuata ke radio pet kitolot epotolo kotomono tem Loka nyara kanukada ITG akironi kamana kada aimata naka ejaye ko district loko kalaki. Ido kedelo kotomono lapalo tomonta diop aponda kodumunai akwana ka sapat ediopet kotomonada Osama kumteti daibe akinyang nesda kamarit etwanit kotomnada onapianga otem loko blulo district loko kalaki. Araida lapalo tomonta dio pata washake poto irotin ko geunatar amuna. Ido kotomno lapalo tomontare. Abuda bobo edo kiatan kotomna geunetke tunda ademar amisirin nwegiti gita aitolot aichanchana Ajar nakada itunga kotomno kalia otem Loka lwa. Michael Onyinge, TV East, Ko Kabermaido District.